Assalamualaikum. Jong. Engki, waalaikumsalam kiai. Beda di mana? Compo kiai. Ke rumah dulu Jong. Engkau beda baru nah. Engki kiai, bula berangkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaki Jong. Masuk dalam Jong. Engki kiai. Tunjuk Jong. Engki kiai. Tak langkong kiai. Beda pun apa Kak Dinto? Engkau minta tolong Jong. Nyereki jaga cekan. Wak padi lah tondu. Tak ada sinolong nengare. Tikel saya kobater kiai. Kak Dinto kan alumni ajunan sateja. Insya Allah masyarakat kompak. Engkau karo kiai kampungan Jong. Jadi tak apa itu robi masyarakat. Lainan ben kakek. Kelebun. Lebih itu robi masyarakat. Engki tak kira beda kelebun murleke saya kati samangken kiai. Mun tak keng pola na teleuten ajunan dimin adidik boten gaula. Jadi nah. Kaki cak tolong tibi laku ke Sabah Jong. Engkau karo minta tolong nyareki orang boy. Jangan kau gelak ruang. Kau lamun debat kakek masyarakat pas kompak. Engki kiai. Mayu, ayo main ke Jong. Engki kiai. Nyun bareng ya. Iya Jong. Derem kabar keledek saya baru Jong. Saya temur pasar tuh man. Ya tuli babecek Jong. Arwa jalan utama namun orang ke pasar. Mun pas tak tuli babecek, ipas mati pasar. Kapan mati pasar? Tak bisa beri income ke daerah. Engki kiai. Estona abdina pun berusaha kiai. Beberapa kali pengajuan pun dilaksanaake. Cuma hasilnya nihil kiai. Ya repot lah karo Jong. Ngebecek keledek juga benih pesek ini. Cuma sanika kiai. Menabi pemerintah tak segera menganggarkan ke keledek Kak Disa. Masyarakat cepon siap menggalang dana kiai. Ya ini sih lang-lang Jong. Sepenting akses utama tak peke. Engki bula pribadi pun tak lang-lang kiai. Cuma bula todus. Menabi masyarakat sampai bang-sompeng kanggo ngebecek keledek. Seharusnya nikah kan tanggung jawab pemerintah kiai. Tidak sabar Jong. Kaki kan lamar usaha. Tapi bi pemerintah tak perlu lagi. Engki kiai. Kitikel bulannya onet kiai. Pokoknya sana apa laku padin saya ya. Pagi Jong. Nyari orang ya. Engki. Bah masa PC Jong. Tikel pengobangi rokok enreng laku padi laku ya. Oh iya, langkong Jong. Ki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Par, Apa bun? kaki keluar laku. Laku kok pagi keluar bun, ketemu bireng penting. Beda apa bun? Kiai minta tolong nyari aki jaga aja kan ngariak padi laku. Oh iya kok bisa bun? Lah, encan kaki ketemu benereng penting. Ya mulai ke parlu huru bun. Maki penting nggak apa bahun pa burung bingko. Oh iya. Iya bun. Laku pagi ya. Iya. Cang, Iya bun, demah. nggak ada bun, beda apa bun? Ano, engkau ikon pakon kiai suruh nyari jaga aja kan laku ngariak padi. Kau tolong iya. Oh iya, kau berapa? Pagi. Oh iya bun, Jok kelepai loh. Oh siap.
Allah. Halo Den, beda di mana Den? Roma, Bun. Laku ngarep padi ding kiai ya, sibuk kakek. Kol berapa, Bun? Pagi. Kau boleh ke Dulmawi apa ya? Ya, Bun, insyaallah. Dul! Dul mawe! Apa din? May nga susulan pateng. Ko ero kale, Bun ah. Isro do rumah. Laku reng murleke siro keluar kasabe kabeh. Ki ali ngare apa dik kuah. Wa matoa. Coreng ko ngare pa dia do reng nolong. Titikipan sa ti minta tolong. Abe guru nang kok ben kaki ki ali, Dul. Ima kala siapa din? Ya pak leka kita bisa tak rapa. Cak aja karo minta tolong. Ya mun kaki bisa, ya kaki oleh genjeren. Cak tunging genjeren din. Tinang ko angwana be jeung pasantang daripada ko nyari genjeren kala bencara nolong ngare padi jia. Oh, ya tinang pak leka kita bisa, Dul. Labo do boy. Kapan osong padi alumni sega foto. Lang, repetin kiai lang. Iya, Bar. Aki ngarep padi kiai kiai ya. Iya lang. Tahu ngarep padi aki ya. Mak purun ah. Apa boleh king tahu lang. Maki tak tahu sekali. Kun keputuk kiai apa kun mangkat. Oh iya. Mayo. Abelu kallu dan tau selain kallu. Apa bedi nak kape ka do? Ya pudin apa re? Beder kon ya. Bedetin. Ngare. Beri nak kape? Iya, Bun. Beh, mai mangkat pungki angak. Bun, dan tos kelura. Apa din? Kakek mangkat dengar apa di apa mangkat nompoh, Bun. Apa din? Yenje pulang ibarek sekep. Engkau kan lah sering ngocak ke kakek. Setiap tak osom maka ada tokar. Padin bayar rek malai pakun ngakan. Slebeo. Angkat Bun. Ayo. Nek kan dapat disi orang rek. Dulmawi keng tak yacak din. Benih tak ya acak, Bun, keng tanda. Oh, keng tanda. Ya lang kok sing ngene nah. Terus ngaret ya. Iya, Bun, iya, Bun.
Dul! Dul mawe! Apa bun? Lajeng ki ngocol kembangan. Engkau ada nak beniking taranoppo. Terus pas ada remet retan. Cecetna kerja apa? Kakek mapah tak keluar ki buru kapadin kiai. Jarang kok anyar mareng-mareng padi bun. Jadi leso. Tak ning de iya cong mun kakuru cong. Du bede lesuan ben kiai sia didik kaki lambek mulai kene. Ya cari akhlak, ya cari lipa-lipen. Kapan ledel pok ing adi patah yang kuwi tata kraman. Engkau rek dinak kelebun dul. Cuma mun namu sokuru, tanggelar kelebun rebing koe pakai. Mun kakek apa sih yang puakina? Ni patah lelok pakai guru tolang. Benikan lopo bun. Lebih tepatnya keng gengsi. Tuli mangkat. UTW bun. Tak karuan. Ni kata keng labenya nak kan naik sabu. Are tedung pe mak le nyaman.